I am indeed honored and I will do my duties to strengthen and constitute the party from primary, regional, block, district and central committee in the next few weeks. Ora Bubakar Pradut Kishore Deporma Shananaika bini social media page tei ang kubaino borom nangjak tai फाइनाल सप्ताहकासोनि बिसिङावनो प्राइमारि रिजियोनाल ब्लक डिस्ट्रिक्ट तै सेन्ट्रेल कमिटिनि बदल लग्न गोरा खालायनानै तै गोरा खालायै बाजारिनानै सामुं ani ang खालायानो हाय हनै बनखा फुरनाय दं गसं लुकुरगनो तिप्रासा लुकुरगनो बखाव फानथनिका फेसबुक तै सैमुं सैयै Tipra Motha bodolni faisingti Central Working Committee khajakmanio barja manka khorokdokni bisingo tongkha Maharaja Pratap Bikram Manikko BK Rangkhol Jagadish Deborma tei Onimesh Deborma no khobui Mebar Kumar Jamatia tei tongkha Bishoketu Deborma songrok Bubagra Pradut Kishore Debormani Chongjak Bodol Wngkha Tipra Motha Bodol Tipra Motha Bodol nino Gabangma Bedek Bohaino Tongo Bedek Rongni Bisingo Wngkha TWF TISF YTF Bodol Rok Bodol Rokni Bisingo TISF ebake Tipra Indigenous Student Federation Bodolni Ketal President ni Chongjak Kha Sajra Debormano Chongkha Tipra Motha Party ni President BK Rangkhol Sajra Debormano Ketal President Tripura Indigenous Student Federation ebake TISF ni Chongjak Manino kaisa organization appointment belai rewui saklaijak kha social media o